Anya laki din! Ne, adda ka pa ilang di tasangwanan ti Sarmen. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni ti Rabi. Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalalal Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan kamaki ay ayam. Linisan pa'y nga umuna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Diyak pa'y nalpas anangan. Darasam nga timangan ah. Nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan ah. Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin ah. Daytan te kon kunaken ka. Tilantungod lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo tang agpay so da iti rupak. Kun imbalon. Sus, makapadanag ka mo. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon nga'y. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpayson day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipaling kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mo't anak kasagana. Nagtungtong kami idikalman amasapa kami ang makipalingki. Ah, dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, auntie. Ah, agsakit? Agurigur ka di? Saan, auntie? 5 bagay di rupa na. Limtag. Ha? Tapay nga'y, dinanog ka din ni dadim. Saan, auntie? Di ka noong kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kayo tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may 1 take 1. Adamat by 2 take 2. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Ah, kumusta kan beautiful? Pimintas ka, oh. Oo, kitain nyo tayo yung customer ko, ha. Nagkinistiro pa na. Kitain nyo, ha. Ay, ala. Bay, ita. Lala, Uy, gayam. Malagip mo ni Kumarik nga Inday. Ah, when? Iso dyan may kimatang iti na minsan. Bay to take to tiginatang na. O anya, pimintas mat ka dinakasken ka. Anya pimintas. Pimangit. Ah, abay mangin. 5 baga kano di rupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Angam, intun umpis ti rupada,
Kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kas taunay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Wanang ko. Allergic ka kano iti inya purus mo ti tarupam. Ay sus. Day takit ti makagapo no apay alim mabaga ken limtag. Oh, anya. Usarampay day jay ti tarupam. Iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katun man gamayin. Abay, nanggatangam aya iti day jay. Iya ayan ti bakla, iji palengke. Sus. Mamatpati kan tumat ngamayin. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni kumarik alinda. Aha. Keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor nga urayam iti dualawas sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't kulaang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Ne, pare, papanam. Ah, ay, mapanak mang gumatang di ta kantina maray. Ningay kumarik nga inday. Ah, ay, Damag ko kat limtag mat ka no jerupa na. ay basit laang maray. Taapay alimtag pare. Anya tinaramid na. Basit laang maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amamay, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo ka no. Ay saan? Ijay laang klinik maray. Taapay anasken nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay, ikwa. Ay, limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay, saan, Mari? Saan? Nasayat nga no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot ti mapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige, Mari. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jerupa ni mami Apay jarupan ha? person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan iti rupak. Saan mo asungsung-batan idawan? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wan, mami. Ne, agi sur-sur-sur kapay gayam kadagiti lakom apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag? Kasapulan na dahito lakok. Agas Ha? At dapay lakom nga agas? Uy na, agas para iti rupa, no ada allergy na. Atoy. Ni, nagbasit mo tenday ta. Kas lamer tayo late mo. Ay na, ore basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mangalakan. Ha?
Nagninamot. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot a pumimpintasak. Kat, pudnuman. At dalaang numaminsan amariknak a medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kasjay ka di? Wan, kantap no maikat day taan nagkatal amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bitla nga. Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y day toy, kan agas itinagatal arupa. Kaslamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay! Nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanom. Uging sa laeng mo daytoy. Uging, anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaan mo dahi tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ng ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo dahi ta. Nalakaday tan. Awan latawar nan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Tangam, sige. Tangay, suki ka. Itad kunkin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kundi ti picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko daytoy. Anya ayatir aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa ngay ayaban Agsel selfie aklang mat. Hindi talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursurom ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana kon. Ay, idulin ko man lang na iti cellphone na. Isulangan ti amo ng aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ikasla imubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Anyan na ngay di cellphone ko dito'y lamisaan. Dayana, anya ang klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam da ita ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito'y, mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Kitaam da ito'y profile picture ni kumarik nga inday. Kita agman.
Ay na, nagpintas mo tan. Apay nga napasamak day ta. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Ala, umay ka tay surok ka. Ay, wulman, paati wakki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad kung met dita picture na dayta ako marem. Kayat mo ka di? Ha? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, punabanbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako mari dayta. Naman. Mabitlan. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Anyang laki din! Nasihat matimbay ka. Dulpo a kagwapwa na customer mi dito yung par. Siga agad di mo. Pudman, pudno. Sika, di kagwapwa na customer mi dito yung hangout bar. By Donabel. Sana ya? Gatala nagyaman na nga ron ng basta. Oh, anya nga rin drink mo Kita'y sigod may sa atubay to, kan may sa order apulutan. Okay. Anya ba Medya lang. okay. Mamit lang Kay serve ko di order mo Ading balasang, mabaling galing umasidag ka dito. Anya ka dito masapol mo, Manong. Damagag lang ko man, how much are you? Anyat ko na? Kuna, how much are you? Anya? Amangan sobra pa ikan ka tisang aribo. Saan ka kumamit nga agsao iti kasta, May salaang abot iti naibos mo, ngam nabartek kan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sung batang gitin ti saludsod ko. Manu kaya? Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar, kat for sale, nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo, takuray agawid kan. Salbag ka! Makalip-lipakak man iti day di a customer. Kunamlan guwangpo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Pres-presyon nakmiteng tiyawanan bain. Ni Dulpo. Kasladat tililing na madaya customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uray ka no ni Georgia. Anya? Iso nga do tinag-work dito ang gumurgura kinkwana, iti kasi yung ugali na. Anya lakid din aya. Ay, tinaimula iti panunot na. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y market for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan trabaho tayo dito, kat ag-serve. Makinastorya ka dagiti, customer. Yung dito for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umit at kinarigat ibiyang. Kat saan tayo umit nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Ay, makadadaal itirabi. Parbangon ka mo tan anak kaawit anagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumong bat. Padalang talapanak, at niya laki din na ya. Ay nadolpo. Nagbabalang arudan ti presyo tinatang. Maalam pa ilaang ti umininom ijibar.
Ha? Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa lang. Gumanda ka man ng asumanaw. Ang lalaki din. Kasano asa anak asuman na o? Katunggal mapan kay Jay Ili, kasta ti aramid mo. Kaslasan na panagawit ti tao siya asawa ti aramidam. Makauma ka. Napan kagaya medyo hangout ni Dirabe, paray? Ha? Ayun, pare. Ay na. Makay ayaw talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag tinagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day ja balasang. Oo na yan. Nyalaki din, paray. Huwag man pare. Ganamong gade. Imbaga kan kuha na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na sila. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay paray. Makaungit amay. Magusto ngami na talaga ni Isabel pare. Kadyang matam mo. No kasanok nga iba ka kan kuha na ti panagayat ko. Iswa shortcut na. Isunto mo lang ti turong na. Sana ya? Jakman amogin nga paray. Likam na kita nga aramid mo. Ta mga numaamuan ni baka mau. Oh, itaman pa nga daka dito'y balay. Ah, Damag ko, amapan kanu aglako da Rudy itinatangday Jay Ili. Apay, saan ka amapan? kanyahin ko mataramida ki Jay. Kat mapandalat ta adi. Tanateng dangarod tilako da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga men ti ugalim kat. Uray awan tinateng mo, amapan mo ilako. Mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, ti kunam kit di. Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsungbat? Ala. Mapanak tumo ti Jay Ili. Kamsan pa nga ita. Mapanak no nating ko, timapan ko ilako. Gumne, nababamot ti priso ita. Naimbag pa'y darude Tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Balitok ko naman. Ay, ayos. Ay na, naimbag man, taimay kayo manong. Wala ding. Umay kami, taglako kami, mamit iti patatas nita paglaklakwan iti natay. Nasayaat nga rod no kasta. Kat, apay asaan nyo akadwa, di makabwisit ti panagrup-rupa na. Ha? Asin ti bagpagam, aday. Di nga ibang kinti mata na, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ah, ni Dolpo, ti bagpagam, aday. Dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas to bali na. Ti panagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan. Ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Daya kadwami, aday. Ugali na talaga ti kasdyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan mo? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo ili di kalman, pare? Nasaya at lata, paray. Naimbag ka pa, pare. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, pare. San pa'y nga rin binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size? Ayaw, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayar iti patatas mo, ha? Kit, mapankunto singirin na, kalpasan ti duwang aldaw, paray. Una, agpainom kanto man, pare. Tumapok ang ti isbaw. Iti kinabayag nga ajak nakaraman iti arak sila. Sika talaga, pare. Ay, wun nga yan. Apay, anya ti nararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apongto ni Sabil king nga. Preswam magkano nga may. Ha? Awan na dyan, pare. Anya laki din ay.
Nay, nakapalas ka matdulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan, Jay Ha? Anyat mapan mo alaon ijay. Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta. Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka laagbain. Agrubrobot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basapul mau aday. Kwa mana, imbon na ngamin ni Ruday. Diyan naglako iti patatas na idi na minsan. Anda ka numati saan nyo binayadan? Medium size ka no? Ay wan, ada, apay kaday. Imbon na ngamin nga umay ko kanu singiran. Kasta kaday. Mala, mabit lang ha. Wan manang. Totalak lang, no manuti bayad na. Sika manan? Siga agad di man. Kas ka lang makikigtot ang nakakita ka niya. Di ka kadi akong ungat. Nang runa ita. Kaadok ti kwartak ko tumay. Kita man natin. Ito yun. Ayo. Nagpusko lang niya. Ado kwartak sabay. Anya? Maan ano ngay no adot kwartam? Apay? Umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout tapno ipalpalastog mo kada kami. Saan mo? Ipakpakitak lang. Isuan, ibagam no manopresyo. Bayadak itamit lang. Anya! Ibagam no 5 mil, 1 mil. I can afford it. Salpag tawanan bain? For your information, dito'y hangout saan kami nga agraraman anya. We don't tolerate those people ang nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Ala, pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatan! Kuha, pasensya ka ko man Mala, saan ako nagsasaw? Basta, isir bandang mo't itino mag. Agtambayak pa ilo dito ayan niyo. Si kamot ka, Yam Rudy. Imbay ka, ngamawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin na bulan na maapit di kakaiso na patatas ko. Kasta ka de, ay katun Umay ko lang kung masingiran ti saan nyo nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti apasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo kanaw nga umay mangala. Anya, ni Dolpo? Wan, iso nga intag ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba Saan ko mga imbaon nga umay naalay? Anyaga po no bilang lang. Sigurado na panamanan inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo da jay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo nga minkan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangout. Sigurado nga da ijay. Nagawan mo't apain mon paray. Oray ka para. Nay, apa yan? Inano mo maglatan, dahi takabsat mo. Saan ko akabsat dahito yan niya? Abay nga, dinanog maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo alaan ti bayat tinatengko, yayan ni Busdo na. Unay kamutin pare. Siguro, imay ka dito, hitap nagpalpalastog ka manan na niya. Ay, manong, gusto kay kiday tanging bagam.
Imay nga rod dito ngagpalpalastog nga ado ka no ti kwartana. Kan presyohan na kami pa'y tawanan bain. Ay, nagawan abayin mo. Kinapod no na, napan na sininger, ti bayad tinatanggaw. Asaan na yung pakpakamo kanya. Ibagak aming kinibagan mo na ita. Eh, pare. Yaks! Nakababain nga aramid mo, si Kadolpo. Ha? Puskol matan ti ropam. Eh, kwa, Kung naman lano, nagsao ka, kapay lang mamang bayan iti tao. Tagayam, agal-ala kay iti bayad iti nateng asan mo kukwa. Awan babay na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan matgayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? pasensya kan, pare Rode. Anya pasensya ngay bagbagam. Ikaw itrabahuak, tinagastos ko ako kwartan, pare. Nagawa na bain mo. Mapan kag singer-singer iti kwarta ti sa balay. Tapno lang nga dati mapan mo ipalpalastog iti ayan ni Isabel. Unay kan pare. Pare. Makapasakit kay tinakam tapno mo. Nagturid ka mapan mangibaga ijay hangout how much are you? Ngam saan mo met aboko na kwarta tinapan mo inyo salbag ka. Saan na maulit, pare? Ikarik na to, pare. No awan nga minti kwarta. Saan na mapan iti bar? Saan nakasta mapangkag singir iti bayad tinatang ti akin natang. Mawatam! Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. Ala, what? Pare, ikarik ko nakmanan. Saan na maulit, pare? Saan ta pa yan alpas? Woy, iso ti arami ni Dolpo, numapapan ni hangout. Agasem man, ta how much are you? Kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamla no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa'y maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramidan na Uwan maray, isa bagbagaam da di Adolfo. Naglayngag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa'y mo iti saan na nasayaat. Saan na pa'y ngayon bagbaga iti bar papanan na nga daasawa na. Kanayon na kanong ibaga abaraw. Ti awanan bain? Makapangariyat Adolfo? Paiman? Di mo mo ti agbain si Ipudpay. Anya ka naman nila tabakan. Di ka man naging dadamat? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayat ti akin natang? Anya? Apay, awanan ti utak alinaon day ta ulom? Nasukatanan iti arak? Anya? Agasan man? Tamang presyo kagayam iti babalasang iti bar? Talaga anak po kawon ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam iti bar nga awan asawam. Anya laki din, Dolpo? Ana? Anay ko mo! Isalbag ka kiday! Adda anak mo babae! Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayabda? Maawatam! Uwan, bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Siyak ti mababain iti kas na nga aramid mo. Di pa ilasi ka ti bayadan da. Nya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Kadyo asawan, ipasublat yung kanya akong tibar, Uncle. Wag kanakan. Sublata mo, tapno adhamot ti pag-inkamam. Ay na, nakaragragsakak una iti daytang imbagayo. Ngamangkal, awan pa iti umdas nga urnong ko apag puunak no bilang laang. Adamot kiti urnong ko ngam panagkunak kat saan nga umdas. Anya kalaki dinayah kanakan. Pautangan ka. Ha? Di ka madanagan. Ada may pautang kuking ka. Kun saan mo apakadanagan nag itigamit gaputa sa anak nga agala itigamit ijiban. Usar mabayin. Woo! I can explain the gladness I'm feeling right now. Ay no. You deserve it kanakan. Isungag sagana ka. Tamanipon din tun umayalawas. Sikan ti mangi-manage itiban. Agyaman ak, Uncle. Anya lakit din. Ay na, anyalaki din. I'm so happy for you, dearest friend. Agyaman ak unay no kasta, friendship. Akalain mo, dona lang idi. Writer lang ako nada. Ngumne, bar owner itan. Ay na. Kasla jak nod pat dyan amang i-manage akong itibar ita. Ngumnupay kasta, friend. Sapay la kuma. Tasan kang agbalbaliw kada kami agagayam mo, ha? Ay inayan. Kasano ko mga agbaliwak mo't? Anya lakit din aya. Uray sa dino ti pakadandanonak. Kan anya man dagiti maragpat ko iti biyag. Syakla taray ti donabil akabat titan. Yung katatarakyan agayam yung. Dayta ka man. Hay, dagita ka ti kayat ko ken ka. Lumalaban. Katuan. Wala tayong choice kundi ang lumaban lagi. We're strong, you know. Ay wen, strong tayo. Saan nga uso kada tayo nga gagayam ti week? Ay laki dinaya. Nay, agkat-katawa kamot ngagmay-maysa si ka, Maria. Anya nga iti kat-katawaam. Dayti man impose ni Donabel iti Facebook, nana. Apay, anya ka diti impose na. Saan nyo ay nakita? Donabel's Hangout Bar is soon to open. Kuna naman. Wun, nakitak dayta. Anya ngay kumati nakakatkatawa iti dayta. Mayat kit dia, tamang rugi mutan nga agnegosyo. Anya amayat nga ibagbagamot, nana. Hay, siguro kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso na panunot na ti agnegosyo iti bar, Nana Sabel. Anya? Awan talaga ti babain na day di Donabel. Agnegosyo kit din iti bar. Awan ayati sabali ang mabalin na apaging kaman, takas di pay laang mat tinapanunot na. Anya kalakit din ayasi ka, Maria. Di ka latabaybayan. Tay kunada nga raw. Mind your own business. Anya! Awan man tinakakat-katawa iti panagnegosyo ni Donabel iti bar. Apa akat-katawaam. Nakakatkatawa mo't ngamin. Kaslaawan ti sabali ang mabalin na pagingkaman, takas di pay lang tinapanunot na ang negosyo. Anya? Nagrugit ang kitaan. Siguro kat kwa. Kurang ti masusweldo na iti kinarayter na, iso abar tinapanunot na ang negosyo. Sika, kitdimat, tilay bagbagam Maria. Kat putno mait, apay, isakit mo ni Donabel. Saan man nakasta Maria? Ngamuhusto mat ibagbagak. Awan dakes iti bar a negosyo na. Anya? Iso nga imbes akat katawa Maria, agpanunot ka kitdimot, iti paging kamam niya. Sa nakasta day talamang babas iti padamatao ti among mga aramidan. Oh my gosh!
Kasta gayam ti ibagbaga dayjay a Maria, Nana Sabel. Wen, agasam ta nagmayat ti panagkat-katawa na nakakita iti impos mo iti Facebook. Kasta ka di? Ay katala agkatawa latta aging kay kayat na. Isupay itultuloy mo kit day balasang ka. Ay wun nana, anya lakit dinaya. Sa anak man nga apektado iti tattao akas kankwan. Namumatan ti ugali na day di babae. Naglaing agkatawa no at damakita na. Kas itinakunak na agkatawa ka dilat taging kay kayat na. Kat mauman tulat Wen man, iso asaan mulatan nga kaskaso dagiti mangmangeg mo asao ti tattao. Lakit di amom iti bagay nga awanda kas nga aramidem. Agyamanak, nana. Nagalaslakit din ti ugali day di Maria. No apay matakas sa ti bagbagana kontragan ka. Diyak man amoy ti dayjay a babae. Ay, tuloy lang. Laban lang ngayem. San ka kumang agpapaapekto iti sao ti tao. In the end, si Kati mangpakan iti bagim. Saan nga isuda? Katwan mat. Kaano akpay ayaan nagpaapekto iti sao ti tattao. Amunak mat. Awan bibiyang ko iti kakasta abampanag. Rombeng laeng, friend. Tay kunak nga rod, I survived too many storms to be bothered by raindrops, you know. Nagitawan ti kakayat ko ken ka, Donna Bells. Oh, you're so strong enough. Amom nga minay niya. Awan ti mapasamak, no kanayon tayo a week. Iso akasapulan nga agbalin tayo a palaban. Lumaban tayo mat Lakit di, patas alaban. Awan ti manggulgulang ako nada. Correct me if I'm wrong. Oh, da kayo magayam, Uncle. Wag kanakan. Kumusta ti Manu Arabio dito iban? Ay kad, nasayaat mo tangkal. Kasi na, adamot na tati customer may tunggal rabi Saan kami mat ama zero? Ay na. Nasayaat nga raw kanakan. Sapay lang kuma, tagtultuloy latta kasta. Uwan nga rod, Uncle. Nakita, timpos mo iti Facebook Ha? Anya ka dito, Jay, Uncle? Dagiti customer mo nga agsalsala Uwan, Uncle. Naalaak iti video dagiti agsalsala iti na minsan. Impose ko na dayjay tapno makita dagiti tattao. Kan amon dati location na dati Donabel's Hangout Bar. Ay, wuna. Mayat na ita, kanakan. Di kay madanagan, Uncle. Ta sa anak mo't amakisalsala. Kan may saan a sweet dance ti ipaspasalak no kwa. Hadya kalaki din ay kanakan. Awan pariko, titida ita. Amok nga mong tararamidag. Amok mo't lang ang mabutang ka nga uminaw. Muno agsala. Uray saan a sweet dance. Amangan nga mino agunget si kayan ayat mau. Ni Uncle man. Tila ibagbagayo. Ay, pakawanam. Talaga mo't day a babae Awan samot tin tinabat-bati a panagbain na. Anya? Asino man ang tikat katawam? Kitaang man nga minday ti impose manin ni Donabel iti Facebook na. Agsasala damutin. Ha? Ay, pakawanam talaga. Anya nga minayat ti parikot mo kenkwana. Awan parikot ko kankwana. Nga makakatawa aklaan. Gaputa impamaysanan at talaga yung negosyo na abar. Agasa man, tagsala-sala da pa yan. Siguro, uray day di Donabel, makisalsala mo tan. Anya? Kurang at talaga ti masusweldo na iti sabali at trabaho na. Iso nga agsala-sala mo tan ijay bar na. Diya ka mo ka. Amin asan arumbang nga pakibyangan, pakibibyangan.
Di kalatamot ag panunot iti paging kamam. Anya lakid din ayat kasta. Ay, naku. Maulawak, Mildred. Makapailak ka talaga. Day, Allah, adda ka manon. Sumong-sungad ka pa ilaang magkatkatawa ka. Nana Sabel, nakitam ka diti impose ni Donabel iti Facebook. Ha? Anya mananday taya. Kitno adda impose na nga agsasala da. Jay impose na nga agtatayaw da. Wan, nakitak day jay. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay. Awan mag. Anya nga awan nga ibagbagamot, Nana. Siguro, awanin ti makukwarta na day a Donabel. Iso nga agsalsalamutin ijay bar na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka, Maria. Pudno man, uray pa'y ibagam ken kwa nang imbaga. Anya ko ma. Total kat pudno man, san aya. Hay, jakamukan ka, Maria. Ay, awanin ti sabali ama panunot na apagkwartaan na. Iso nga agsalsalamutin ijay dance floor. Makapaulak ka talaga. Si kamat gayam ti masabat ko, Madam Maria. Aywan, siyak nga rod. Papanamangay, nagpudot pa'y lang ti darang ti init. Kwa, mapanakon iti pwestok, Madam. Ada ngamin ti umay ag-deliver iti arak inton madamdama. Naskan nga adak ijay. Kasta ka di. Siga ngay, sa di na mo tinagkapwam. Ay, kwa, di tala ang tersena ni Nana Sabel. Awan nga mintar aramidak ijay balay mi. Iso anapanak nagtamtambay ijay iti mano nga oras. Ay, sana all. Naimbagpay kan ka, tapatambay-tambay ka lang. Si kakit gimat. Malangarod Inakpay, Madam Maria. Adamot na dagasak ijay ni Nana Sabel. Anyat ko nam? Dumagas ka ijay ayan ni Nana Sabel? Wan, Madam Maria. Apay ka di. Ay, kwa. Ay, awan. Mala, inka nga rudin. Isumat lagayam. Akas la madandanagan idi imbagak nga adda ti dagasat ditoy. Tagayam, imay nakmanin immarmarites ti Jaski a babae. Wan, ay na, kastaunay nga rod ti panagkatkatawa na itay, kabayatan ti panagis-istoryana. Ay, anya nga taaya, ti parikot day jay ang Maria kanya. Maria kudak manlatan, suron kon. Ay, amumatan day jay. Into lang nanti kinamanagapal na. Amin ang makita na, uyawin na, no saan na akabailan nga artapan. Sa bagay, kasjay ngamin ti ugali na, idi pa ilaang. Iso abay-bay am laeng basang, saan mon atutupan? Agsakit laeng ti ulom no pampanunutem dagiti lawlawatan na. Isupay Ay, kay man day nga babae. Tila tangag panunot mo ti mabalin na nga pagkwartaan. Saan kat akasta? Agasam man, ta ibagbaga na pa'y gayam. Asyak ti agsalsala iti impose kung agsasala a customers iji bar. Ay, anya lakit din aya. Agbirbiro klang dayjay iti chismis na. Amumutang, ipatay na no saan ang makamarites. Agtaltal na aklang. Ngam kinapudno na. Kastauna yan arurod ko iti dayjay a babae. Huwag mo nang pansinin, friend. Masisira lang ang beauty mo, kunakmanen. Ay, una yan nagtitataw iti aglawlaw niya.
Talagang aramidan da amin akabaulanda. Makadadaol talaang. Among do na, Benz, saan tayo anayan nakidikalman? Nairuwam tayo ni tikastang ugali ti tao, dito yan tayo. Lumabalbalin nga rod ka dakis tag negosyo, taago nga ti karuba, at niya lagi din aya. Husto kay tinay tang imbagam, friendship. Isobaybayam lang ita, friend. Saan nga isuda ti mang kontrol ken kay ti amin nga ramidem? Sa bagay. Ngam kwa. Anya ako man daytan? Tapno makisayan tirurod ko iti dayjay a Maria. Kasaritak to man numara na ah. Ay na, jaklapat yen day ta kasarita. Pagsasawam kid din tapno agna ka mamamimpinsan. Anya laki din. Itaman payakas na tilangam ka, anakan. Anya laki din! Bes, kaya't mo asawan, nag-order ka niti ukay nga ilakom. Wan kumare, naimbag lang ang ilakok dito ayan tayo. Kan, i-online ko matan Ay, katuwan mayat na ita. Ay, wan gayam, anya tinorder mo, bagka di wan nuhudis. Bagpailaan kumare. Inton adan to manen kwartak. Sakto manen agorder iti hoodies ken sapatos. Ay, gusto lang nga pagtinalam, tagkitak to mamut iti para kanya. Manong iti may Isabel, kumare. Makapasin na iti presyo na kumare. Class A nga minti in order ko. So anangina talaga. 22K ti may Isabel. Oh my gosh! Naginamutin, kumare. Kun kumare. Inkedemak takayat ko talaga ti mangrugi ti negosyo. Nangina tinanggatang ko. So medyo may kamahalan na ilakok mat Ay, katuwan ako, kumare, tapno adamit ati ganansiyam. I-live mo to pa iti Facebook, tapno adu ti gumatang, kumare. Ne, apay nga ating, linukatan mo dun na itakakaiso ng alkansyam. Wan manong, linukatakon Ken manungay. Ay, kahit adamot na ornong ko at 3-5, manong. Ah? Igatang ko man iti bag-ala ko ni bakla. Apay, at nabagala ko na ya. Adda manong, nagpipintas nila ako na sika. Naggapo iti bel ng nagpipintas. Iso gumatang ako oray may salaang manong. Anya. Tato adamam mo't ususarik no kasi arumwara. Wino adapasken apapanak. Apay, mano ayaw ti presyo dagiti lako na abag. Ay namanong, nangina sika. Tanangina mo tinanggatang na iti bel. Agay tala. Gumatang ka. Tapno awan makon ko na mading. Ay nawin manong, gumatang ka talaga. Uray anya pa iti bagbagam. Kunamot lang, agtultuloy ti lako na tiawanan pa'y. Nay, masay. Ada ka di parikot mo. Agsasaw ka magagmay-may sa. Day man na bakla. Kundi lako iti bags. Kunamot lang no nagpipintas ti lako na. Aniya, no kasano ti kinaalas na abakla, iso mo ti kinaalas dagiti lako na. Ay, unay day tan pa nagsasaom maseng. Pudno mo ti bagbagak na na. Ay, kunak tumot. Apay, nakita maya dagiti lako na ta ibagamon na nagaalas. Kakakita ka di dagiti post na iti Facebook. Imbes a katawaan kan uyaw, mapan kagini gumatang iti lako na, hapaw. Makagatak iti bag ko brand new, nana. Saan kat nga ukay? Aniya, ala, innakon. Ibagayo kan kuha na no makita yun, nana. Nagaalas dagiti lako na, ibagayo nga imbagak. Ay na, nasayatay may ka kumare. At the good news ko ken ka. Ha? Anya day ta, kumare? Ada na pinta sa bag nga ited ko ken ka. Saan ko lang pabayadan? Apaw, nagsaya atin ngayon kasta, kumare.
Linukatakpay mo ti alkansyak, tako na nga isutigatang ko iti bagking ka. Saanan, Mare? Itad ko lagan kan. Ngam saan ka nga tamalugi, no bilang laang, bes? Saan ko, Mare? Among kadi, idilino ka tak, ti Bale ginatang ko. Kinaot ko amin na bulsa ti bagalinaon ti Bale. Ay na, at dadala sa nakakabil. Nagadumari eh. No, isukat ko din chay. At dami siguro na surok a 10,000 iti Philippine peso. What? Wan ko, Mare. Kan malaksi di ti dollars at the gold a kwenta sa nakita. Ay na, nagswerte ka mo tin kumari. Wan nga rod, Mare. Iso nga amo kadakkel ti maganan siya kiti Bale ginatang ko. Ay na, nasayat nga ron no kasta, abes. Kita na, irwar mo nga ron din tibag nga itid mo kanyak. Tagitaag no may bagay mo't la kanyak. Ala, wan ko, Mare. Agtugaw ka dito eh. Tamang isagana at biti ti kapeta. Irwar ko ti bag intol madandama. Oy, Bet, nangalaam ngay mo titiday tabag. Kwa, impadawat ni bakla kanyak. Ni, naimbag man da impadawat na lakan ka. Saan nan a pinabayadan? Ay kitwan impadawat na laangan kanyak, tadang aming gold a kwintas ang nakaod na iti bulsa dagiti bag. Kitamom ka di kumari. Saan la da ita? At dapay atin naalan na adolyar iti bag. What? Wan! Iso ano kaya't mumod nga da free a bag mo, mapankamot ija ayan ni bakla. Anyat amom no nabimbindas pa ititid na king ka, ngam itiintid na kanyak. Jakla pagtatakunan? Ha? Makagatak iti brand nyo a bag. Asaan ang nagapo iti okay? Maawatam? Anyan lakit din. What? Awan man bibiyang ko, nana. Uran nga pa iti pagpagaday di amasing iti likliko da. Katuan, bayam kadilat tanoan niya dagiti bagbagana. Basta siya, awan ti amo kadagas kinararamid ko kenkwana. No, awan na ti panaglakla ko kiti bags. Anya ko ma, whatever ako na. Amumatan ni Maseng, amin ang makita na kat ikan na iti dakas aka ipapanan. Nakatukat nga ibagbagana. May salaang di kahit asawan day tanana. Apal na laang kit di Ay, podno day ta. Naku namon, apal na laang. Iso nga daw, ti masasao na itiliklik ko ram. Gambay am lata. Ituloy mo lata gumatang iti bales nga ilakaw. Bareng adunto pa iti dollars ang maalam iti bag. Swertem day ta. Ay, wala nana. Sapay la kumarod ta kasta. Nay, itay ka pa palpaliwan na Maseng. Itay ka pa nakamulang lang Sinay ka pa, sinay. Apay, ada ka di parikot mo ya. Awan parikot ko. Adala pang panunutak nga ramidak kuma. Anya day tangay. Kahit ibagam kami natap na mukmay. Pampanunutak nga ilakay. Anya nga tanong gumatang mat itibag nga ilako. Anya? Bag nga ibagbagam may. Wan lakay. Kas itilako ni bakla ngay. Anya? Apay, tuladam tilakla ko day bakla. Kahit kunak man no kuna masana na saya day negosyo. Kun kunakla dadya ngam idinaamwak nga ado kano ti dollars anahala na iti bulsa dagiti bakain. Kasla kahit kumutan. Saan la kano a dollars tinaala nakit at dapay kano ti gold a kwintas. Anyat amuta ngay lakay no iso mati pagbaliwan ti biyagta. Ha? Wan kunamon inton bigat. Inakman withdrawan ti kakaiso ng urnong ta iti bangko. Ta iso man mati igatang ko iti bail. Sana bale, ta intuno, adon to mati maala ta dollars kan gold a kwintas. Isublik to matlaang, ang mga no ag times 5 bay. Nya lakit din. Nay, nagsapa ka matan Maseng, papanam ngay. Inakijay na. Inak man, i-withdraw ti savings mi kinilakay ko. Apaw, naimbag kayo pa tada savings yaw. Katuan anana, nga manulang mat day. Igatang ko man mat itibel, aglakwak man mat itibag nana. Ha? Aniya, kas iti ilaklako ni bakla ti ibagbagam? Kasta ka day? Katuan. Nay,
Nakaskas daaw man maseng, kat katawa am ti bags alako na, gam ita aglako kamat. Awan mat dakas na nana. Sa bagay mat kit di talaga nga awan dakas na. Isuna laang, ta saan mo kumamot nga inuy-uyaw kan kinat katawaan ide. Naamuak ngamin nga ado ti dollars kan gold akwintas anaalala na iti bail. Iso na panunot kumot at aglako nana. Kasta. Ay katuan malaing ka nga rudan. Siya masing. Wan nga raw, aguyaw ngam agtulad mo't nga raw. Awan kit di at isa pala mang panunot na negosyo. Iso nga idinaamuan na nga dagol a kwentas ken dollars an alala kiti banks kahit namatan ti aglako kuno. Anya lagi din. Kat bay at aglako mo't, dipindilat tamot akadag iti tataw no asino ti kayat da paggatangan. Sa bagay mo't kit di Oray sakit mas daawak mat ngam binaybay aklatan Wala na. Uy, bayan tayo latan. Sapay la ko mga ron. Tamaila ko na dagiti bags. Ala ko na. Nagmayat laki din nga kataway ti sangwanan na radya babae, bes. Kumare. Bayan tayo latan. Kumanataway din na amuan na aglako ka itibag. Ngamita, tinulad na mag-arot tilakom. Tawanan bain ama sing-sing-sing. Bayan tangagla ko lata kumare. Kasi tinako na ni Antimona. At dalat ta kadagiti tao no sino ti kaya da pagkatangan. Sa bagay mo't kidi, bes. Umay ka man kidi, di balay. No awan aramidam dito balay yo. Ha? Tapay aya. At da kasangsang patabel ko. Duwata man nga aglive. Ay, katwa na, hindi talaga ayam. Ay, nahagyaman na, kumare. Sana balit, adatangtan mo. Kaya karunan na. At dapat free ang bag mo. Ang nilakit din. Kayat mo asawan, mapan mo mo tan alaan ti in-order mo bags nga lakom maseng. Wana na. Adda ka nun ijay ili, sigun iti nagorderak kat. Ay, kasta ka day. Katwa na. Oh, apay akas na saan kayo ang maragsakan iti panaglakok mo iti bags na na? Ha? Anya saan ang maragsakan nga ibagbagamat? Nagtamnay mga min ti panagsungsong batyaw. Apay, ti kayat yaw, ni baklalaang ti aglakaw? Anya? Saan lang mo't nga iso ti adda kwarta na? Nyalaki din. Hala, inikama ni tidakas aka ipapanan, ultimo pa ng sungbat ko kan ka, salbag. Katpod no mga minana. Ala, labsan kayo pa'y tainakon. Umay kayo to jibalay. Tagpili kayo to matitigatangan nyo abag. Mala, ninkan. Nene, nalukatak amin ang abag ng pulos mo't nga awan tinaalak dollars. Wano gold kwintas. Anya? Talaga naman paklan nga ulbod daya bakla. Ha? Tay supay tinakabasol king ka. Tayo sumad nga man kinapanay bagbagay ti tao. Nga dakano kwintas kan dollars anarala na iti bag. Kunkunanan sa laang mat. Ti awanan bain na nagalas bakla. Dakamuking ka masing. Ura imbaga na nga da gold akwintas kas kada dollars analala na itibag. Saan na mga imbaga king ka atuladan mo tinegosyo na? Sana ya? Anya? Sa ita, si kapay ti daganas na makaungot king ka na. Ay basta, ulbod daya bakla. Salot na nga sa lipunan, sinungaling pa. Ay, pagtalaw ka man langan dito isang wanak masing. Maasara ka talaga king ka. Ang mga no ipakan ko amin dahi tabag king ka, nay, salbag ka. Padaanak man dadya bakla dito'y nana. Ha? Taapay ni bakla. Ada ka ditad mo kan kwa na. Nya kumangay mo ditad ko kan kwa naman. Pagsasawak kidi at awanan bay na bakla. Aniya, namumpaklan nga ulbod ti awanan baeng.
Ay, mabait lang. Anyat kaya't mo asawan. Tap nga mo yun, nana. Amin anilaon ti bail a ginatang ko, linukhatak amin. Kinaot ko amin a bulsa na, ngampulos mat nga wan nakitak a dollars. Wano uri gold man la kwintas. Anya ko maita, basol daya bakla, ulbod a talaga. Kung kunanan sa laang mat nga, do tinaala na a dollars kun gold a kwintas itibag ala ko na. Si kakit di mat. Kasano kumamot nga ulbod kud nakitak mo tagiti gold a kwintas a naala na. Kastamot $20 ana pa na insukat iti bangko. Ha? O naikan maseng. Tila ipagpabason mo iti sa bali a tao. Talaga adyak maawatan ti ugalim. Mala, urayim ni bakla lumabas. Ta iso ti pangibagaam. No niya ti makunanakan ka. Niya lakit din. Awanan kay tibain, salbag ka. Mabit lang. Pagsawan na kumapay mo Oray saan ka nagsaupay? Si kapay at talaga tandaganas na may ibaga kanya asyak ti ulbod. Kwa? Apay, imbaga kayakin ka tuladin ti negosyo. Inalukoy ka kadya gumatang matitibag. Saan man? Ha? Sa ita, siyak pa'y tinakabasol. Basol ko nga rod, no apay nga awan na alam iti bulsa dagiti bagadalas, wan no gold a kwentas, ha? Pasensya ka kuman, kumari. Pasensya, kumari. Salbag ka. Iso sigurong awan pulos na alam iti bulsa dagiti bag, kaputa nagalas ngamin ti ugalim. Saan nakakaskan ka, iso asiguro, mararanak dagiti bag nga damaala ka blessings. Naatap ti blessings ken ka, gapu iti ugalim. Kasi lang dahin ta. Anya? Isosan at ilay pagpabasol mo kanya ka. Maminsan pa talaga si Kamaseng, ha? Amangan mo masiglot ka kung naktumat. Siglutan ka kaslanwang. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.